Gil, apeh ya Gil. Asik. Ibu sepuh, sok diatur untuk perwakilan anak sah. Ye. Maknong ala katung TV Karawang. Datang. Asawamu moal wantun kaheureuyat di sawah di kaanggangan daun puspa sae pisan daun mangrupa hiasan pantasna aya di taman daun anu uring elena berang penting menjadi kamelah rasa jadi kenangan asmara di samberan kuku 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 di helaran kuku banggaran la 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 Soundman senior kita selamat ya. Baru kual wamu pernah di kebat. Hei, Ujang Supi. Diwakilan kututuna ya.